Haka arkun dai tarik mata ubnai kata komot lasai ka sengi haka pos san baji kan don ka jila kai hapren ki MLA bat ki officer jong ka sarkar jilla. Na pning ki MLA ke menjala kai ki kentop yo ba Kerman Shilla ba Wailan Mi Shilla ba Bantai Dol Lengdo ba Adan Mila Basamai ba Pius Marweng ba Gavin Milam Ngap ba Balajit Sendram Adwin Stone Marak ba Gabriel Milam Ngap ba Charles Semarngar ba Olan Singsun ba Senshar Lengdo ba Bras Terwal Marbanyang ba Daman Baik Lamari Matthew Almarak bat Usan G.A. Sangma. Baru kini lakai nak tim jika MLA kalong kan rengut ki MLA na rum khasi bat jintia bat garo. Kini ka jingile kai kalong komsi benta ban rakhai ka National Sports Day. Kabalong ka snikha jong unoi la ka ki ba paunam jong ka jala Major Dhyan Chand ya boleh jukhat ru komta wizard aka jingile kai hoki. Desi na penang ka tim jong MLA ngi je sngo ba Bantai Dol Lengdo. Nang tahu MLA jong ka Kliriat uba Kerman Shilla. MLA jong ka Molai uba Bras Terwal Marbanyang aja sngo ba kisi mata ka jala kai football. Lalu MLA jong ka nongkram uba Adan Mila Basa mjukam ya sngo bo ni si mata ka jala kai football. Rem nak melempat bolong beri bolong fit ban mar ujo mari step bat kumju por uju ile gym.